پرتوکا خواندنه روپل 148 درس 10 ج مالخبات باو لبیک چامن لبی شیرین اسکارم پرسک شته بکم بله فرمو ام چنه؟ ام مروون و یکی herkes dizane li em çine em Kurdun, Almanın, Arabın, Türk'ün, Faris yancı İngiliz'in em çine وی کچامن ام کردن باشه madem em Kurdun çima Kurdi nizanın ام دزانن برخامن ka hun dizanın tene şev baş roj baş tu çavay piçen gotuna merut kare beje em Kurdi dizanın مجبیر کریه کچامن çima ve jibir kiriye merv zamanı dayki jibir dike جبر کو ام بکار ناینن دولتا ترک زمان کردی خدخه کریه دبستان کردی تننه na bavo na evana bahane ne tu u diyamın Kurdi hinne bun ve hine min jinekir کچامن دلال نها تو چم اوان پرسان لسر هفدکی Jiber ku min li dibistanê li ber mamostê û hevalên xwe şerm kir. چما Dersa muzîkê de mamoste got ku divê herkes bi zimanê dayîka xwe stranek bistire û herkes tiriya hevalên min ên Alman, İtalî, Arab, Faris û wekî din. Tenê min nekarî. باشه چی بو Ji şerma min erd qelişî û ez têra çûm. Paşê mamostê malxebatek da min divê ez stranekî Kurdî hîn bim û di dersê de bistirêm. غمان مخواه کچامن Çawa xemen mexwim, ma kî hînê min bike? باویته Tu, بله از ma tu stranekî Kurdî dizanî? بله دزانم De ka gotinê wî bêje ez binivîsim û paşê jê meqamê wî hînê min bike. باشه ده بنویسه بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خانيه كبرى خانيه زمان كردي بيت فقيه كبرى خانيه كبرى خانيه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي كوكب چيانه كبرى طيرانه كبرى طيرانه زمان كردي كوكب چيانه كبرى طيرانه كبرى طيرانه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه